भाषा आयोग सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस प्रतिवेदन विषय कया अन्तर्क्रिया जाजोजुगुदु भाषा आयोग नेपाल हेगु प्रदेश नेपाली भा बाहेक अञ्चपी आपाठे नागरिक देशन लाइगु भ्यायात न सरकारी कामकाजी भ्या कथ छेलेबुला हे जुगु थका चिन्छगु भ्या छेले त प्रस्ताव तगु ख गुकी बागमती प्रदेश नेपाल भाषा व तामाङ भ्या छेलेबुला या जुगु थका प्रतिवेदन नेथना तगुदु थटे आयोग सरकार यात प्रतिवेदन ललहागु जुसान प्रदेश स्तरीय थासा आतक छेलबुला मवानी व महनी थुकियात कया आइतबार नेवा दे दबुया गोसाले यले छगु अन्तर्क्रिया जाजो जुगु ख अन्तर्क्रिया जाजोले नेवा हेलुवा मल्लकी सुन्दर प्रतिवेदन दुगु खन्यतसे भाषा आयोग सरकार यात ललहागु प्रतिवेदन सकारात्मक जुसान सरकार थुकी पूर्ण रूप पालन यैकी मय थका निरन्तर खबरदारी या मागुली बब्य दिल राज्य चाहिँ कबुल यन्त्रले छिचग नेपाली लोक संविधान मौलिक अधिकारियों गु बुदादो गु दफादो उके सोल्लास छित लजगार बिउन छित लजगार देमाउन छिउ मौलिक अधिकार का राज्य दायित्व का छित ने देउ पुने देउ चोने देउ छे देउ थोडो छिउ मौलिक अधिकार मध्ये छ तर कानुन यस्तै दशा संविधान यस्तै दशा र राज्य हो खपुनु चोमरो ओके छित आसंग चुरगार लासा आयोग थयो सकारात्मक प्रतिवेदन लल्या ढुङ्गा न छित इमानदारी पूर्वक राज्य चोपी मनुटेस लागू कि भए अथे विशेष पाको ठ छाया दिमा बागमती प्रदेश सभा या दुज शोभा साके जनता चुनावे त्याका छया जग मगागु व छुन खन लागु या त नेतृत्व तले थेंके मागुली बब्युसे आवैगु चुनावे नेवातेगु मुद्दा लहनी पिन्त जक चुनावे त्याके त इनाप्याना दिल ए जे हान्न छोजी छलफल छिपिन्दा विनम्र अनुरोध याकी आवे टेंगु स्थानीय चुनावे चिसा छियु भ्यालाई पिन्त ट्याका छैन छलफल छिपिन्सन गु बालन्स तया छया त बालन्स जना जो पिन्द झिसन ट्याका छया त कारुन झिसन उठ्नु कोरोना युग हरियो टाइमले लकडाउन टाइमले झिसन नेन्नु न अर्थमन्त्री थे यामेस न बालन्स जना जो पिन्द अझ तर हाट्यो गन्तको युनिभर्सिटी खखा गन्तक न्याय यो खखा व ठसया मफिया झिसडने वना जिताउना जिन्था बालन्स जना जो पिजग मको निम्न स्थानीय पि निम्न वर्ग जग मको मध्यम वर्ग इटन जिन्द राहत माल्नु गरगा एजे झिसा ठोस स्थानीय चुनाव न झिसा जियो स्थानीय चुनाव बिन्दय जियो भ्यालाई बिन्दय ट्याका छे फटासा मजको जियो छेसन कि जियो ठ्याबासन कि उइटा जग नुगलेसै बालन चुनाव चुनाव बिन्द नुगलेसै म फिजिट अमटिलो अथे जाजोले भाषा खेले सना चोपिन्सा बागमती प्रदेश नेपाल भाषा छेलेगु व प्रतिवेदन यात कया न्यासा तगु खसा उकिया लिसन नेवा हेलुवा मल्लकी सुन्दर ब्यादिगु ख आफूके चाहिँ भिलेगे डेका उन्माल भिले याना कानुन मरेगन ठो अप्लाई जुइम हो कानुनी नीति मुनिटी वेगन नजर सुझाव दिए संसद पिना पर वो प्रदेश वेले प्रदेश संसद पिना पनि जिसन सभा या मलाई उके नि सपोर्ट दुबला माया मलाई उके नि छौजुल उया नप नप जिसन मेरो सब या खै रिसले ढाले त विधेयक देख बेले अनु जिसन संसद देख्यो ख तर अनेक ज्याजन नासा आ गबले गटे रिउजी अगि झिसन कानुन बि सही दिउ पुचा देका विधेयक चाहिँ ज्ञाना जुइ माले ड्राफ्ट चाहिँ झिसन या जिवे पाखे गुजो बिल गयोपति विधेयक झिस एक्सपेक्ट केरा जिउ चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गयोको ठय बिल ख विधेयक ख घाट हेरो वो प्राइवेट बिल को ठ झिस ड्राफ्ट या जिउ वो न छौ क्याम्पेन या चाहिँ छौ स्टाइल ख यद्यपि नेपाल गु राजनीतिक चाहिँ अवस्था क वो राजनीतिक अवस्था प्राइवेट बिल आटक चाहिँ संसदीय वो फरवर्ड जो चाहिँ झिके चाहिँ अनुभव बा इतिहास चाहिँ मरो अठे मक्सा न झिउ पक्ष दुनिपी चाहिँ सवा सत्य लागि अब त ट्रेन या लागि ए ठ्या ठ्या ख चाहिँ थो विधेयक दुठेक मा खनी गाथ्यो सो एडभोकेसी चाहिँ रुपे प्राइवेट बिल न झिस ड्राफ्ट यासा बालैपट्टि खखा भाषा लाग्या सन्दर्भमा चाहिने स्थानीय निकाय नचाहिने प्रदेश सरकार यो स्वीकृति कया यामा ढाइटाउदुगा जित हो अनुसार त चाहिँ 7.2 दिले ढाइटाउदु आठुके चाहिँ 19.1 छुटेर लालासा थो चाहिने सिफारिस चाहिँ केन्द्रीय सरकारी सिफारिस यामा ढाइटाउदुगा
ढालू के में केंद्र सरकार यू स्वीकृति आज का ठुला गया दई धैर्य अठे जी ठिका ढालू प्रदेश सरकार वहाँ वे ढुंगो अधिकार हाना केंद्र सरकार वो टाका माध्यम भाइहरूका छेलिएको ठाउँ खख विशेष त केन्द्रीय छेलिएको ठाउँ भएको देयङ्क छेलिएको ठाउँ भएको प्रदेश छेलिएको ठाउँ हेरेका चाहिँ एजुकेटेड ठाउँ छि भेटनेट युपट्टि खचे 1 नम्बर प्रदेश यु चाहिँ खख 1 नम्बर प्रदेशलाई स्वाभाविक रूपमा मैथिली खगइवेला जेसो अवश्य चाहिँ गुकोठाइपट्टि चाहिँ सांसद प्रदेश सांसद संघीय सांसदले छलफल बहसलाई अवश्य हेक्माल तर थो ह्याका वल धास ठिकै दुल तर मौल धास छुया हुनेछ थो संसद थो चाहिँ प्रदेश पाके थो जियो अधिकार प्राप्त मौजूद कानून निर्माण मौजूद लास छुजिलेछ जियो स्ट्याटिक छुजिमा जी सोइले आयो अवस्था अन्तत चुनाव गए हुई चुनावी नीति थो जियो साझा एजेन्डा जुइमा थो जियो लागु या ढाइदिन त जिसो ट्याक्यु मखला भिखस जिमगु नेवाटो एजेन्डा चाहिँ स्वीकार याइ मुक्तुन्त जिमसो स्वीकार या फैबुगु रिचे चाहिँ साझा एजेन्डा कठाउनमा ढैदिनता सुबाय आ चाहिँ झिसो चियाउले चुनाव ठो मुद्दा ढेका वनिमा गाडी जिसोले चुनाव त पेचुने इए भएको थोला कने कोस है चाहिँ बोला झिसो पला झेक बोला चुनाव चाहिँ अब छकले चाहिँ चुनाव या सुमुट चुनाव या न ढैचोंडु चुनाव जिमको लिछा मल न ढैचोंडु आतो जंगवा चाहिँ डेटेस चुनाव चाहिँ बुझियो कोठा चाहिँ वातावरण देखि खला ओके चुनाव गोबले जी छिउ मुद्दा चाहिँ न्याउने गेरगा वो स्ट्र्याटेजी चाहिँ लागि चाहिँ यी पेचुने अवस्थामा हो ज्याजोले नेवादे दबुया केन्द्रीय नायक नरेश ताम्राकारण नेपाले बहुभाषा व आयोग सिफारिस यागु भाषा तत्काल लागू या त चिन्छगु भाषा या नेतृत्व चुनाव चौपिनेगु नुगु कार्यदल देका दबावमूलक ज्याजो याना न्या उनेगु तयारी जुया चंगु जानकारी ब्यादिल भाषा आयोगले रिपोर्ट वेनका तत्कालै चाहिँ सक्रिय दिया चाहिँ झिन्छगु भाषा या त चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा या तथा चाहिँ सिफारिस दिएको भाषा आयोगमा तत्कालै चाहिँ झिन्छगु भाषा या चाहिँ प्रतिनिधि छकचना चाहिँ आगेना चाहिँ न्याउने उनी भाषा आयोगले सिफारिस त चाहिँ लागू या कि नीति झिगेना न्याउने उनी विषयले छलफल दियो